हाँ अंकल रिकॉर्डिंग शुरू थी वियो Anyway, got it. ठीक है यूट्यूब पे कोई रिकॉर्डिंग सॉरी वरीचा अदिति come to paper. After this meeting, can you send the recording to John or me? yeah I can do that Yeah, by email or by drive. yeah I'll do either I'll do that Thank you. Thank you. Very good. ਅਸੀਂ class ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਕਰਿਓ. Welcome to the third week of Adult Youth Sindhi class of Sindhu Academy USA. तव्हां सभिनी जी तहे दिल सां आजियां थी कजे. अॼु हिन क्लास में असीं अॻियां वधंदासीं. We will proceed further. Again क्लासनि में in the last two classes असां alphabet, vowels, special Sindhi sounds and numbers 1 to 51 and basic rule of Sindhi. By Sindhi language is gender based language. वो असां सिखिया हुआसीं. ऐं अॼु असीं रूल नंबर 2 वो आहे जेंडर ते माइट ऐं उन्हनि जो प्लूरल कीअं थींदो आहे. असीं उन्हनि ॿिनि लेसन्स ते हलंदासीं. तमामु सिंपल आहे. मां तव्हांखे खोले ॾेखारियां थो. हीअ टेबल तव्हां सभिनी खे ॾिसण में अचे थी. माइट माना रिलेशन्स. त हिननि में जेंडर कीअं कमु आणिबो आहे ऐं उहो मूं तव्हांखे ॿुधाइणो आहे. त जीअं अॻे दफ़े मूं तव्हांखे ॿुधायो त 4 वॉवल्स जेके थींदा आहिनि अ आ ए ई. फर्स्ट 4 वॉवल्स आउट ऑफ 11 सिंधी वॉवल्स. कहिड़ा यार आहिनि वॉवल्स ऑफ सिंधी? अ आ ए ई उ ए ऐ O, O, Ang. Any of you who knows Sindhi and Hindi, you will know these vowels are very common. A, E, U, E, O, O, Ang. The 11 vowels je can in first 4 vowels. A, E. These 4 vowels, then when they are at the end of a word, they define the gender of that object. Yeah, Sima, A, Priya, A, Priya, Sima. The A, E. ये 4 vowels जॾहिं अखर जे पुठियां ईंदा आहिनि, it automatically assigns the feminine gender to that object, whether living object, inanimate, doesn't matter. साॻी तरह U and O. U and O. When these 2 vowels appear at the end of a word, they define that object as a masculine. These are 2 general rules. Priya, B, I want you to remember this. A, E. ये 4 vowels जेके हैं अखर जे एंड में ईंदा आहिनि, त ये फेमिनाइन जेंडर ऐं O ईंदा आहिनि तो वो masculine gender. This is general rule, but there may be some exceptions. अॼु मां तव्हांखे माइटनि जी लिस्ट ते थो वठी हलां. हाणे वॾे में वॾो एक्सेप्शन कहिड़ो आहे? माउ ऐं पीउ. This is the biggest exception. They end with U, but both of them are one masculine, one feminine. If PU is masculine, the Ma should be Ma, not Ma'u.
But because we end up saying Mao, it does not change her gender. It remains female. Ma. A. Ma. Piyu. Ma. And Sagitaram. Bhau. Masculine. Brother. Bhena. A. E. Bhena is feminine. Bhau. Bhena. And line number 3. Dado. Dadi. Father's father and father's mother. Sabcho. Dado. Dado, Dadi. Dadi, Daddy. The masculine and feminine. Dado, O is masculine. Dadi, E is feminine. Nano, Nani. Mother's father and mother's mother. Nano, Nani. Masculine, feminine. Ado, Adi. Ado means elder brother. Adi, elder sister. Ajukala, you're difficult to understand, but in olden times, when there were big families, there used to be 8 children or 10 children in one family. There used to be a lot of age difference between the eldest child and the youngest child. So supposing the eldest child was a male and the youngest child was also a male, the age difference used to be like 20 years. The younger one used to call the eldest brother as Ado, out of respect. Ado and Adi. Eldest brother, eldest sister, Adi. Then now comes the father side brother, Chacho. His wife is Chachi. Chacho, Chachi. Father's sister, Puphi. And husband, Pupharu. Pupharu. Now let me bring to your attention very important fact about Sindhi language. Angrezi mein 90% relationships are covered by 2 simple words. There are 3: uncle, auntie, and cousin. Lot of relationships in English are not defined correctly. They have just been together into one uncle, one auntie, and hekro cousin. But in Sindhi language, which is very well defined and versatile language, every relationship has got a particular name. Father's brother is not uncle in Sindhi, but chacho. His wife becomes chachi. Father's sister is not auntie, but puphi, and her husband is pupharu. Now, mother's brother is not uncle, but a mamo. Mamo. His wife is mami. Line number 8. Mamo, mami. Mother's sister is not auntie, but masi. And her husband is masaru. Now, these are some of the important immediate relationships that I have mentioned to you. Father's brother, father's sister. Mother's brother, mother's sister. And their spouses. Chacho, chachi, puphi, pupharu, masi, masaru, mamo, mami. Now comes their children. In English, you will call them all cousins. A big basket of cousins. Whether it is the child of your chacho or puphi or your masi or mamo, all are cousins in English. Not so in Sindhi. Every relationship has got a name. The first one we will start with Sautu, Sautu. I have a question. So, Pinkesh.
So the chacho chachi, does it matter if it's father's elder brother or younger brother? Is there any difference, or it's always chacho? सिंधीअ में असीं चाचो चवंदा आहियूं, पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट हिंदीअ में जीअं ताऊ चवंदा आहिनि न वॾे भाउ खे. We do not definitely say that in Sindhi, but that can be also said. But his children, most important, your cousins of your chacha's son and chacha's daughter, they are defined as sautu, sautu. Again, remember, masculine, sautu, sautu, feminine, a, e. You see, each relationship has got a vowel behind it, which defines the gender of that particular relationship. Your chacha's son, sautu, and daughter, sautu. Your cousin, sautu, sautu. सागी तरह पुफिये जा बार, father's sister's children, Upatu, the son, Upatu, the daughter, your pupis. Then comes your mama's children, Marotu, line number 12, Marotu, masculine, Marotu, feminine. Then comes your Masi's children, line number 13. Masatu, the son of your Masi, your first cousin is Masatu, and daughter is Masate. Now, all of you must have got cousins in these immediate relationships. Chache ja bar, sautu, sautu. Pufiye ja bar, pufatu, pufate. Masi ja bar, masatu, masate. Mame ja bar, marotu, marote. Any questions? Kavita, Priya B, Seema, Priya D. I have a question. So is Kaka a relationship in Sindhi or not? Or that's more like Hindi? I will come to that. It is not immediate word, but mostly assigned to an elder person in the community. Supposing he is not related to you and you make an older person. So unanke out of respect, you will say, Kaka, tai achievyo. Please come and sit. Kaki, tai achievyo. Respect unanke libi kako kaki. By elder person. Hane, hite bya relationship and father-in-law, sahuro. One exception is here. Sasur. It should have been sasu, but it is sasu. That relationship, female, but is still given sasu. Actually, the full word is sasuri. Short form is sasu. When it is sasuri, mana, feminine. Short form is sasu. Sahuro, sasuri. Tekapo, son-in-law, naughty. Naughty should have been O, but it is E. This is the exception. Uneji, daughter-in-law, Nuha. Nuha is daughter-in-law. Now, all these relationships that I am mentioning to you, only to emphasize to you, name assigned to a relationship and gender defined by vowel at the end of the word. Each one of you can, in your own mind, say, Mukhe, Hikro Mamo, Masyu,
Hikro chacho, ba puphiu ahin. If you have got those relationships. Muke ba masu ahin, hikro mamu ahin. Ya muke te masu ahin, ba mama ahin. Think in your mind how you know about those relationships in your family. How many uncles, aunts you have got on father's side and on mother's side. And their children, then you can say, Mukhe ba sota hai, hika sota hai, mukhe ba marota hai, hikri marota hai, mukhe te masata hai, hikri masata hai, mukhe ba pufata hai, hikri pufata hai. Priya D, Priya B. Kavita. Are you with me on this? Uncle. How Ji, relationships ji, uncle. specific names, and then by virtue of knowing masatu, masate, you should be able to immediately say correctly. Bhai, hete o aaya masculine, a feminine. इन्हें जो मुताके भी हो करो simple example नो हो. Ha, thu, u. Hathu is what? Masculine. Akh. What is akh? Feminine. Eyes. A, E. These 4 vowels out of 11 vowels, when they end up at the end of a word, they assign it a feminine gender. Zala, Mala, Chokri, Angur. All these are A, E. Chapriya. Can you say hand one more time? Hathu. Hatta. I was saying hatta. Hatta. Hathu. Okay. Plural is, I'm coming to plural separately. Oh, no. I meant singular. Okay. Yeah, all singular mein hathu. Matho, O. Hathu and matho, masculine. Akh and jibha, feminine. Khadi, ichi, chati, all feminine. E. Kandu, nakku, U, masculine. Varu, masculine. Dandu, masculine. Jibha, akh, angur, feminine. Angutho, O, masculine. With all these examples that I have given to you, whether it is parts of the body or relationships, they determine those 4 first vowels, A, E. Pencil, feminine. Phone, masculine. Correct? Rajan? Priya B. Kavita. जी अंकल जी हाँ. अच्छे पे ना समझा में यो. बिल्कुल If you want me to emphasize this more, I can do that. पर यो तो याद रखो, simple rule है. A, E. And O, they define the gender of the object. Kitab. When I say kitab, what is it? Masculine or feminine? Masculine. Very good. Kitab. Apple. Copy. What is copy? Feminine. Very good, because it is E. Kitabu is masculine because it is U. See, when you get the hang of it, then what will happen is, immediately you will know the gender of the object
and how to then apply the pronoun correctly because of the relationships with that object. Hane, my is English pronoun, but Sindhi में उन्हें जब है मुंहिंजो, मुंहिंजी. When a gender is assigned to the object, मुंहिंजो phone, मुंहिंजी pencil. If I was to say मुंहिंजी phone, मुंहिंजो pencil, incorrect. You will find that pronoun मुंहिंजो, मुंहिंजी is assigned to the object that you possess. मुंहिंजो भाउ, मुंहिंजी भेण. मुंहिंजो चाचो, मुंहिंजी चाची. Chachi is मुंहिंजी. Whether Rajan says it, or Priya says it, or Kavita says it, or Pinkesh says it, doesn't matter. मुंहिंजो चाचो, all of you will say मुंहिंजो चाचो. Because chacho is masculine. And all of you will say मुंहिंजी चाची. Whether you are masculine or not, or feminine, doesn't matter. मुंहिंजी चाची. मुंहिंजी is because of चाची, feminine. मुंहिंजो भाउ, मुंहिंजी भेण. मुंहिंजो सौट, मुंहिंजी सौट. मुंहिंजो मारोट, मुंहिंजी मारोट. मुंहिंजो मामो, मुंहिंजी मासी. Are you getting the feel of it? Priya B. जी अंकल. अचे पियो इहो सम्झ में? जी. What about you, Kavita? मुंहिंजो, Yeah, uncle. Sorry, I was on mute. मुंहिंजो हथ, Ninja. मुंहिंजो फोन, मुंहिंजो भाउ, मुंहिंजो पीउ, मुंहिंजो चाचो, मुंहिंजी पेंसिल, मुंहिंजी कापी, मुंहिंजी चाची, मुंहिंजी मासी, मुंहिंजी भेण, मुंहिंजी मां ऐं मुंहिंजी सौट. You see, animate objects or inanimate objects, all of them have got a gender, and that is understood from the ending vowel. Copy is feminine. Kitabu is masculine. If you got the grasp of it, you will use the pronoun correctly. मुंहिंजो, मुंहिंजी. तुंहिंजो, तुंहिंजी. Supposing you were to ask Pinkesh, तुंहिंजो भाउ किथे आहे? प्रिया खां पुछां डी खां, तुंहिंजो भाउ किथे आहे? How is masculine for both of them? And I asked the same question to both of them about their sister. Priya, तुंहिंजी भेण किथे आहे? Pinkesh, तुंहिंजी भेण किथे आहे? This So it, gives you the total feeling of gender-based Sindhi language. ही जेके relationships मूं तव्हांखे हिन में ॾिनी आहे, डिटेल में आहिनि. Father, father-in-law, सालो, साली, wife's brother, wife's brother's wife, Sali, and Sali Sandhu.
wife's sister Sali, your husband Sandhu. And if a woman has got a brother-in-law or husband's brother, wo to deru, and uneji wife thi derani. Husband's sister Nirana, Nirana jo ghotu, husband. Brother, ji wife, bhajai. Sister's husband, bhenivyo. All relationships in Sindhi have got a definite name. The moment you say, Mijo, bhenivyo, ajo chepyo, I will understand. Tuinji, bhenjo murs, bhenivyo. Uche miji derani indi. Mana husband's brother's wife, derani. All relationships have got a name. Sindhi is a versatile, well-developed and complete language. We do not put them all in one basket, uncle, aunt and cousin. सबनी कहे पे यो समझ में how the relationships are. मुता के जे का लिस्ट मोकली है ना, तमाम यूजफुल लिस्ट थव हाणे इन में जीअं नंढरो, नंढरो is a young male member of the family. नंढरो ॿारु, masculine. नंढरी, नंढरी is young female. नंढरी ॿारु, ॿारु, नंढरी ॿारु, हीअ नंढरी ॿार आहे. She is a small girl. हीउ नंढरो ॿार आहे. This is a small boy. नंढरी, नंढरो. And the way to remember is chokro, chokri. O, chokro is masculine. Chokri is feminine. Very simple to remember that. Chokro, chokri. तंहिंखां पोइ जीअं पुट, पुट is what? Son. धीअ, daughter. मूंखे हिकु धीअ आहे, हिकु पुट आहे. हिकु पुट आहे, हिकु धीअ आहे. Did you see how the hikku and hikka change as per the gender? Hikku, puttu, hikka, dhiya. Even the number becomes hikku and hikka, puttu and dhiya. This is a total gender-based language. मुखे हिक्कु दोस्त आहे, मुखे हिक्क साहेरी आहे. पिंकेश चवंदो मुखे हिक्कु दोस्त आहे. राजन चवंदो मुखे हिक्कु दोस्त आहे. पर सीमा ऐं प्रिया चवंदी मुखे हिक्क साहेरी आहे. प्रिया बी चवंदी, कविता चवंदी मुखे हिक साहेरी आहे. But supposing you had a male friend, then what will you say? मुखे हिकु दोस्त आहे. हिकु दोस्त ऐं हिक साहेरी. Vishal, are you able to get the grasp of it? Kavita, Priya B. Uncle. This जी is अंकल. So this is only for one, right? Huh?
This special thing is only for the number one, right? Where Number one. हाँ. like number two and all those don't change. Plural जी वहाँ काल कौन उठ गया? I'm talking of all this relationship that I've given to you is singular. क्या में a e and o singular relationship में gender assigned is o masculine a e feminine. हाणे पुट जो पुट थींदो आहे पोट ओ ऐं उन जी धीअ थींदी आहे पोटी. Simple. पोटो पोटी. Do I have to explain to you? If I say मूंखे हिकिड़ो पोटो आहे, मूंखे हिकिड़ी पोटी आहे, you know that. Granddaughter, grandson, पोटो पोटी. Line number 33. Daughter's children. पुट्टा जवा पोटो पोटी. Daughter's children are called doeto doeti. सबचो doeto द doeto doeti. Jasmine तू चो doeto doeti. Doito, doiti. Doeti. कविता doeto doeti. मां चवंदुसि Doito, doiti. हाँ मूंखे हिकु ॾोहिटो ऐं हिकु ॾोहिटी आहे. Okay. Actually, muke cha doiti ahe. तू चवंदी मूंखे ॾोहिटी Oh, आहे. not granddaughters. that's No, not no, no. children. I was thinking of nieces. Sorry. हाँ Sorry. nieces. हाँ वो भेण जा ॿार थिया त चवंदी मुंहिंजे भेण खे 6 ॾोहिटा आहिनि. Doita, yes. ॾोहिटी आहे. If she has got 6 boys and 1 girl granddaughter, त मुंहिंजे भेण खे 6 ॾोहिटा हिकु ॾोहिटी आहे. कविता me Right. Yes, I mixed up. Sorry. प्रिया तू चओ. Can you go up one page? How do you say, I guess, son's male child and son's female child? Poto. Oh, that was Poto. Okay. Poeto. Got it. Got it. Daughters. Oh, sorry, Uncle. Can you go up a little more just for a second? I missed something too. On the page. Wait, sister's daughter was. I didn't write that one down. I think that's further Sisters. down. Sister's daughter is Bhaneji. Oh, Banji. Yeah. Barney. Bhaneji. Oh no, and Banji. उनजो पुट थियो भाणेजो. Oh, okay. जो ॿार भाणेजी भाणेजो. भाइटी भाइटियो. Joe. Okay. Thank you. Jasmine. Yes, चंदा ने ये सब रिलेशनशिप समझ में. yes. ठीक है. हाणे भाणेजो भाणेजी माना sister, son and daughter. हाणे जेंडर थींदो आहे मुड़ुसु हस्बैंड. मुड़ुसु ऐं उनखे मर्दु बि चइबो आहे घोटु बि चइबो आहे. जनरली ही मुंहिंजो मुड़ुसु आहे. ज़ाल चवंदी आहे न ही मुंहिंजो मुड़ुसु आहे. दिस इज माय हस्बैंड. ऐं मुड़ुसु छा चवंदो आहे हीअ मुंहिंजी जोइ आहे, हीअ मुंहिंजी ज़ाल आहे. ओ अ ऐं ए. ठीकु आहे. मुड़ुसु हिते जोइ या ज़ाल. ऐं नओं शादी कयल हुजे त उहो चवंदो कुंवार. हीअ मुंहिंजी कुंवार आहे. शी इज़ माय ब्राइड. So Kumar is not just unmarried woman. No, कुंवार is generally the bride. कुंवार. हीअ मुंहिंजी कुंवार आहे. If newly married couple comes, या माइट ईंदा आहिनि पुछंदा आहिनि भई तूं पंहिंजी कुंवार त ॾेखार. कुंवार माना the newly married bride. उहा केरु किथे आहे. We want to meet your bride. ससु खां पुछंदा आहिनि त कुंवार ॾेखार. कुंवार माना your daughter in law.
bride. Grandchild, daughters, son, डोएटो. पर उन्हें जो बार हो जाता पर डोएटो. पर माना फोर्थ जनरेशन. ऐं जे उन्हें जे धी खे बार हुजे वो थींदो पर डोएटी. पर डोएटो, पर डोएटी. Same way, if your grandson, your son's son has got children, parapoto, parapoti. Same thing goes on. Para, mana, great grand, fourth level. Same thing goes in grandfather. Dado जीरो है पर उन्हें जो father जीरो हो जाए तो उन्हें क्या चलना पर डाडो. डाडी जीरी हो जाए grandmother उन्हें mother जीरी हो जाए उन्हें क्या चलना पर डाडी. पर डाडो, पर डाडी. सागी तरह नानो ऐं नानी उन्हें जा पेरेंट्स जीरा हुजनि. पर नानो, पर नानी. फोर्थ जनरेशन. ग्रेट ग्रैंड. हाणे अचे थो सन और डॉटर्स पेरेंट्स इन लॉ. भाई मुंहिंजे धी जा सावरा या मुंहिंजे पुट जा सावरा उहे मुंहिंजा केरु थिया. उहे मुंहिंजा थिया सेण. Even that relationship has got a name. Priya B, Kavita, Jasmine, Rajan. धी जा सावरा ऐं पुट जा सावरा उहे केरु थींदा आहिनि सेण. सेण. है ना. प्लूरल में हस्बैंड एंड वाइफ. सेण मर्द ऐं ज़ाल. हाणे उन में हस्बैंड जेको थींदो सेण ऐं ज़ाल थींदी सेण. कंबाइन इज सेण. मुंहिंजे धी जा सावरा पिया अचनि माना ससु ऐं सहुरो उहे था सेण. पर इफ वन ऑफ देम इज कमिंग त मां चवंदुसि मुंहिंजी सेण आई आहे या मुंहिंजो सेण आयो आहे. ओ ऐं ए. So it's your, like, if you have a daughter, it's your daughter's parents? Daughters in-laws. Her in, oh, from her husband's side. Yeah, husband's parents are sena. Oh, yeah. My daughter is married to their son. Mana we Yeah. at our levels are called sena. What is the word in Hindi? Is it samdhanji? Something, correct. Or Some something? Okay. samdhi on and samdhi is like sena or some Okay. and samdhan. Mm, समझिए. samdhi. सेना समधी ऐं सेणो सेण. ऐं वरी उन्हनि जो को ॿार हुजे सेणनि जो ॿार. नॉट द वन हू इज मैरिड टू माई डॉटर और माई सन. पर ॿिया हुन जा ॿार हुजनि त उन्हनि खे चइबो सेणोट या सेणोट. See, even that relationship is defined. समधी के जो चिल्ड्रन होते हैं ना even they are defined. सेणोट सेणोट. Samdhanji. What a rich language. What a rich language. How Seni. far it is developed. From this you can realize. Now comes the important one. Step. Half blood. तंहिंमें छा थींदो आहे माटे जी. Oh, wow. They even have words for that. That's pretty interesting. माटे जी ऐं माटे ती. Step half blood. माटे जी ती. Daughter. Mother. ऐं माटे जो माटे तो.
step and half blood. These two relationships. Mate jo, mate to. Line number 50. This is simple one. Mite, mid to mite. Mana relatives and kinsmen. Mid to mite. Puchanena to ke kohete mid to mite aaye. When somebody arrives from India, puchbu again. To ke kohete mid to mite aaye. Do you have any relations or any kinsmen? Mid to mite athai. Puchana ha mujo Mitramaita. टेक्सास में मुझे सॉट आए न्यूयॉर्क में मुझी मासात आए लॉस एंजलिस में को मिटमाट थई डू यू हैव एनी रिलेशंस और किन्समैन Mitramaita. Sounds pretty good. मिटमाट Mitramaita. डू यू हैव एनी रिलेशंस इन दिस टाउन और इन दिस कंट्री या केतरा चवंदा आहिनि असीं त इंडिया खे 50 साल छॾे आयासीं हाणे त असांजो को उते आई कान्हे मां चवंदो आहियां इंडिया में तो तव्हांखे को मिट माइट कोन्हे चवंदा हा पढ़ियो सौट आहे उन्हनि सां असांजो ॻाल्हाइण थींदो कोन्हे मुंहिंजे चाचीअ जा ॿार आहिनि पुफा मासियाड़ जा ॿार आहिनि पर कॾहिं गॾिया कोन आहियूं चइबो तव्हांखे को मिट माइट आहे इंडिया में या न यू हैव एनी रिलेशंस एनी किन्समैन Mittu Maitu. Priya B. Are you with me? जी अंकल Mittu Maitu. Next comes line number 51. Mighty. छोकिरा ऐं छोकिरियूं गॾिजंदा आहिनि न पोइ वॾा सोचींदा आहिनि त भई असीं हिन जी पाण में माइटी करायूं माइटी कराइण माना बेट्रोथल माइटी भई असांखे माइटी आई आहे पंहिंजे पुट जे लाइ माइटी आई आहे माना प्रपोजल हैज कम फॉर माई डॉटर और फॉर माई सन उनखे चइबो माइटी माइटी हाणे कम्स द 52 अबाणो अबाणी एंसेस्ट्रल सिंधी अबाणी ॿोली सिंधी अबाणी ॿोली ॿोली इज फेमिनाइन अबाणी सिंध अबाणो मुल्क सिंध इज मैस्कुलाइन मुल्क सिंध मुंहिंजो अबाणो मुल्क आहे सिंधी मुंहिंजी अबाणी ॿोली आहे अबाणो ऐं अबाणी दिस वर्ड यू शुड नेवर फॉरगेट सिंधी अबाणी ॿोली मिठड़ी अबाणी ॿोली सिंधी अबाणी ॿोली You must have heard this song. Yes. Uncle, I always thought they were trying to say like it's our language, but I never knew that because I thought Abani must mean something like Asanjo. I never knew it meant ancestral. Ancestral Abani. It comes from our ancestors. Abani. Oh, Sindhi Abani Boli. He असांजो अबाणो मुल्क आहे हू असांजी अबाणी ॿोली आहे is that the same in Punjabi? I heard the word Bani, but maybe I'm confused. Okay, never mind. हा अबाणी असांजो ॾाढो प्यारो अखर आहे This really connects to my heart. सिंधी अबाणी ॿोली मिठड़ी अबाणी ॿोली तंहिंखे मां कीअं विसारियां जिंद जान तंहिं तां वारियां जंहिंमें ॾिनी आहे मूंखे पींघे में माउ लोली सिंधी अबाणी ॿोली मिठड़ी अबाणी ॿोली सिंधी अबाणी ॿोली Nice song. Abani should bring inside that feeling that hormones should release from the pituitary gland of
immense relationship that brings out Abani Boli, ancestral. Uncle, who wrote that song? Do you know? I know about this. I think it is, the name does not come to me, but I will give you definitely. Okay. I'll give you. It's a very famous song. It's Abani Abani. Boli in Ekhapo number 53. Boli is feminine. Khapo 54. Mithri Abani Boli, which you heard already. Sweet ancestral language. Jame Maudini Mukheloli, in which my mother sang me a lullaby. Maudini Mukheloli. This is something, this should connect you to that binding force. Ma, mother is the closest relationship for everybody. When mother makes me sleep, when I was a child, and she used to give me loli, lullaby. Kari boli mein Hindi, not in English, or Punjabi, or Hindi, or English, anything. Sindhi boli mein Hindi. I still remember when I was a child, 1 year old and 2 year old, what my mother used to sing to me. Mukhe nandri loli dei sumani devi. Nanak nandro pinghe me kakhe lode dyama loli. Loli pyara loli. Babe Nanak khelya loli. I remember this from my childhood when I was 2.5 years old, 2 years old. My mother used to sing this to me to make me go to sleep. She would start in very first few sentences, I'll go into deep sleep. That was the binding force. Mithri loli jeka maud indi hai na. Chame and the Sindhi volume. Priya B, Yasmin, Kavita. Do you feel that bond? Mithri boli. Ji, Yes. uncle. Yeah, Uncle. Mother's tongue is the sweetest tongue for a child. And a child learns from the mother instantly. He does not need to be told grammar or rules. Mother speaks and child learns. It is universally true for every race, every religion, everywhere. Mother's tongue is learned by the child without any effort. इनमें जो बॉन्ड थींदो है तमाम गहरो बॉन्ड थींदो है. It is at a very high level, that bond. तंहिंखां पोइ अचे थो masculine and feminine. मुस्कर means nar and madi. Nar and madi is masculine and feminine. So we brought back to this whole lesson, based language. I gave you the relationships, names, and the basic principle of A, E defines the gender, which is feminine gender. Madi. It is the Madi. Madi means feminine. And Naru, masculine. U. Naru and Madi, gender. Gender is jinsa. I have not told you this word so far. Gender is jinsa. Naru jinsa, Madi jinsa. Masculine gender and feminine gender. Language is basically, Sindhi language is very well defined by these relationships and the gender. I will briefly touch this lesson number 1A. Actually, it is basically the same thing which I told you. You see rule number 1, O and E. Uttu. Uttu is what? He camel. And she camel, the uttu.
I. Uth, uth, uth. Gadahu, donkey. And she donkey, gadahe. Kitab, copy. Jirko, jirki. Jirku is masculine sparrow, and he sparrow, and jirki is she sparrow. Same thing here. O, masculine, kutto, and feminine kuti. Ghodo, घोड़ी. Bakro, he goat. Bakri, billo. Tomcat, billy, she cat. Buddho, old man. Buddhi, old woman. Ikko. See, this is what you had asked me earlier, Pinkesh. Ikko, a baby boy. Kiki, a baby girl. You can say Kiko and Kiki for any stranger child also. There is no relationship. But a small boy, you will say, he Kiko Kanjo aaye, he Kiki Kanji aaye. And same way, Kako, Kaki, uncle and auntie. English is extremely narrow language. Only relationship they have got is uncle and auntie. But that we only use for strangers. So Kaki. All other relationships have got names. Raste te gir gadje budho manu, Kako. Old lady, Kaki. Thelo, theli. Thelo vado thindu hai, theli nadri thindi hai. Bag. For shopping you take it. Thelo, theli. And then quickly I will go to some exceptions which I had mentioned to you earlier. Raja, Rani. And Rani is feminine, correct. But hite Raja, Raja, Rani. Maliku, which is correct. Malikyani. He master and she master. In a घर जो मालिक कह रहे मालिकू masculine, मालकियानी कह रहे घर जी. Who is the mistress or the she master of the house? मालकियानी. यही तो मुझे बताएं बुधायो घोट कुमार, groom and bride. घोट कुमार, bride. Mardu, Zala. Mardu is male, husband, and Zala, female, wife. Puttu, Diya, son and daughter. Dhago, Gaye, bullock and cow. Chaupriya D. Can't say by man or woman, just like you're referring to here Maru, here, how would you say Zala. female? Zala? Manu जेको है, so it is a plural for भाई हिते हितरा मानू बैठा है मानू. पर one person when you say manu is a male. Huh. One person Zala. Zala. So he is Is Zala that something- Kerai. So who is this lady? Like if you want to say हाँ, that, उन्हें right? कहते हैं He's वो ये Zala Zala Kerai. कह रहा. He is Zala. Zala is also wife. Wife also. Zala is a woman. Here Zala हिते छो बीठी है. Why is this woman standing here? Here Zala हिते छो बीठी आहे. हिन खे छा खपे. Zala खे हिन Zala खे छा खपे. What does this woman want? या ही माण्हू हिते छो बीठो आहे. ही मर्द हिते छो बीठो आहे. हिन खे छा खपे. What does he want? Very good question, but this is how it is used.
Last one was dhago and gaye, cow, and dhago is bullock. So this also gave you a very quick summary of gender-based words, which we discussed in many ways. Relationships budhai hai, how to use it, masculine and feminine. This was the second rule, which I will go to. Basic rules, introduction of Sindhi language. Pehlo rule ho, a, e, u. Rule number 1, a, e. Feminine, u, o, masculine. Hane ne me chuta plural the. This was rule number 2. I will touch it today only briefly, and then we'll go over to Anga. When female, masculine, and a feminine word is made into plural, it becomes a, e. All these single person, zala, plural chadino, zalum, mala, hikri, malaun, a, akh, akhyon, e, chokri, chokryon. So what did happen in making plural of female word? Akhe, akhyon. Angur, anguryon. Zala, zalum. Chokri, chokryon. So the plural is all female plurals end up with Priyar B, Kavita, Jasmine, Rajan. This was a quick lesson, rule number 2, how to make plural of female word. Zal, akhyu, anguryu, pencilu, kapyu. So what happened? All plurals are feminine words. Kavita, you got Uncle. Priya B. Ji, Uncle. The plural ki jo, if more than one is there, is pronounced by adding and in case of males, that is masculine. Jeko akhar hai, hath, the plural becomes hatha. And o ma jeko plural dote, matho, matha. Hathu, hatha, matho, matha. Kannu, kanna. Nakku, nakka. Hikro hota plural hota nakka. Hi mukhe kanna ahen. Dandu, danda. Plural is This is a quick information that I've given it to you. Rule number 2, how to make plural. देखो छो ना पहनी पिंकिश सब ये के मुंह तांगे असाइन किया हुआ अक्षर relationships में o masculine a e feminine. How to make plural out of them? मुखे एक मासी आए
मूंखे ॿ मासियूं आहिनि मूंखे हिकु चाचो आहे मूंखे ॿ चाचा आहिनि मूंखे हिकु पुटु आहे मूंखे ॿ पुट आहिनि प्लूरल ठीक है So this one was a quick for your absorption now how to make plural because you have learned today fundamental rules. Number one, what is gender, how it is assigned by vowels at the end of the word. And now you know how to make plural out of that. Sort, if I got more than one macha, sort, मूंखे ॿ सौट आहिनि पर सौट मूंखे ॿ सौटियूं आहिनि मूंखे ॿ सौटियूं आहिनि how to make plural out of those simple relationships. ठीक है हाणे we will go to quickly to anga. Anga is numbers. Other day we had done Question. numbers. Chao question ॿुधाए. I'm stuck on a word from the previous lesson. So loli means lullaby, right? Correct. Loli. But lolo means that sweet, thick roti, right? Correct. Sweet thick roti. Loli is lullaby and lolo. So जेको मिठो लोलो सिंधी ठाहींदा आहिनि न. And lola is the sorry. plural. We have an earthquake. Sorry. Oh, Hold on, good. let me turn on. My God, they had an earthquake. Where? Where? She's in LA. LA में earthquake आई है रा. Not the hurricane? Oh, sorry. Yeah, it was an earthquake. There was. We're okay though. I was just surprised because we've been getting emergency alerts since the morning about this quote unquote hurricane, and now there was an earthquake. Sorry, the alarm went on. But it's okay. It was just a small one. The gun. God bless. God bless. I hope it is small thing happened and gone. Yeah, yeah. Okay. There is warning of a cyclone that is coming from the ocean side. Wow. Supposed to hit. Over there in San Francisco? Now it will go east of San Francisco, but we don't know. Tomorrow we'll know best how it travels up from Los Angeles going up north. Oh, wow. There is a warning for heavy rain tomorrow, but not the cyclone. Yeah. Heavy rain, yeah. Daddy, is it Mia? How do you say rain again, Uncle? Me or Above. Neve? Plural. Me. Plural. When we say sort, sortium, sat, masatium, masi, masium, chachi, chachum, puphi, puphium. Para masatu, masata, sortu. Okay, Hickory Swallow, Loli Jibarime. Loli, you said means lullaby, but Loli, isn't it also like you can basar sa kotmir sa? Bilkul, bilkul. You're right, absolutely right. Loli has got two meanings. One is lullaby, and other is when you make masale ji, mirchan ji, noon mirchai, or loli uthai bhi hai na, subah breakfast ke liye. Isn't that koki? It's called That's Loli. got- Depends yeah. on where you're from, right, Uncle? No, no, loli is uniform. Oh, Para Lolo mitho thi do. hina. Loli and koki and loli are synonyms for that breakfast thing that you make. Lolo is mitho. Mitho, lolo. Lolo करीब नमकीन कौन थी दो मिर्च मसाले वालों कौन थी दो लोलो माना मिठो And plural is lola. हाँ plural is lola. लोला
But I think Oh, matha. Hmm. depending on what part of Sindh you're from, some people call it koki, some people call it loli, right, Yes, Uncle? both are correct. Both Okay. are correct. Koki and loli, both are synonyms for breakfast loli, which is Okay. namkeen or लूण मिर्चाई या सम्झ में कॾहिं हू पवंदो आहे मसालो पवंदो आहे ॾाढ़ूं खटा पवंदा आहिनि बसर पवंदो आहे कोथमीर पवंदो आहे Okay. लूण पवंदो आहे so that I is only knew loli. Kyokoki. Okay. Is an excellent Sindhi culinary. उन में त मां चवंदो आहियां पंहिंजे वाइफ खे don't even try to bring other in comparison to what we can make. Loli and Lolo are fantastic. I may be biased. मुंहिंजी वाइफ कॾहिं कॾहिं मूंखे चवंदी आहे तूं ॾाढो biased आहीं about Sindhi. मुंहिंजो biased कोन आहियां. I am totally into it. I feel in my heart the link with all my culture, my language, my people, my place, everything. Just proud about it. Yeah. Something Right. you're proud about. Yeah. I wanted to show you Hikrominta. Yeah, I only knew it as Koki and Lolo, so I didn't know Loli was the word. Yeah, because depending on where you're from in Sindh, where is your family from in Sindh? Yeah, when so I was stuck on that word. Loli was lullaby, so I was like Lolo. Where in Sindh is your family from, Pinky? Ladka. Ladka. Larkana. Mostly, yeah, Ladka. Some So, people I guess call maybe- Mithi Loli as Lolo. So they call Mithi Yeah. Loli for Lolo. Yeah, Mithi Loli, Lolo. Loli. Lolo means mitho. Lolo cannot be namkeen. It has to be. As I was telling you about the language and the culture, this book I had shown on the other occasion. This is Shah Jo Rasalo. Shah Laki, who is considered to be Shakespeare of Sindh. This book was written by Professor Kalyan Advani in 1958. And when after partition, award, President of India. Now, this carries a lot of verses which are written in Sindhi and high class poetry and philosophy. So when you feel attached to the language, to the culture of the land, you realize the depth of it. जंहिंखे ख़बर कोन्हे उनखे कीअं ॿुधाइजे how rich is our language, our culture, our food, our customs, our relationships. कंहिंखे एतिरा नाला ॿुधाइजनि about matter. हैरान थी वेंदो होॾी. सिंध में एॾा नाला हूंदा for every relationship, are so well defined. It shows the depth of the language, how important it is, everything that we consider. Okay, and let's do quickly numbers and then we will have few sentences from all of you. Uncle number कराया दीपा कोने तो. हाँ तू कराइस. भले. हिक खां वठी 21 ताईं कराए. हिक खां 21 ताईं. मूंखे उन्हनि जी हाणे ट्यून यादि कोन्हे बट मां ट्राई कंदसि. ट्यून में ठीकु आहे. हिकु सभु मुंहिंजे पुठियां चओ. हिकु हिकु ॿ टे टे चार चार पंज पंज छह सत सत अठ अठ नव 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 ॾह ॾह यारहं ॿारहं ॿारहं तेरहं तेरहं चोॾहं चोॾहं पंद्रहं सोरहं सत्रहं
17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 अंकल अॻियां बि कराए वञा 50 ताईं? हाँ 31 ताईं कराए। ठीकु आहे। 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 Yeah. अंकल वरी कराए वञा सभु? 31 हाँ तो 31 ताईं करायो न। हाँ 30 बिकॉज़ महीने में 31 ॾींहं घणे में घणा थींदा आहिनि। हम्म, त सभिनी खे सिंधीअ में तारीख़ ॿुधाए सघो। हाणे तूं सभिनी खां पुछ अॼु कहिड़ी तारीख़ आहे? अॼु कहिड़ी तारीख़ आहे? 20 Via तारीख आहे। 20। ऐं अच्छा कल साल कहिड़ी तारीख़ हुई? अच्छा 29 29 29 सभु ॿुधायो। प्रिया डी, प्रिया, कविता, जैस्मीन, कल कहिड़ी तारीख़ हुई? 21 21 हुई तारीख हुई हुई। हम्म, यस तारीख हुई। कल कहिड़ी हुई? कल 19 उणिवीह। तारीख़ आई। करेक्ट 19 तारीख़ हुई कल। हाणे कहिड़ी तारीख़ थींदी? सुभाणे 21 सुभाणे 21। परीहं 22 22। कल 19 तारीख़ हुई त टियों ॾींहुं कहिड़ी तारीख़ हुई? टियों ॾींहुं 18 अड़ी तारीख़ हुई। हा टियों ॾींहुं 18 तारीख़ हुई। कल 19 अॼु 20 सुभाणे 21 परीहं 22। सभिनी खे पंहिंजे जनम जो ॾींहुं 31 तारीख़ुनि मां हिकिड़ी तारीख़ ज़रूरु हूंदो त सभु को चई सघे थो मुंहिंजे जनम जो ॾींहुं कहिड़ी तारीख़ आहे? ऑल ऑफ यू कैन से दैट नंबर। पिंकेश तूं ॿुधाए। 1 हाँ 1 हिकु। 1 कहिड़ो महीनो? फर्स्ट November, I don't know. Is that a word? अच्छा राजन या प्रिया डी तूं? हाँ राजन तूं ॿुधाए। असांजो 30 आहे 30 तारीख़ 30 तारीख़ जी 30th महीनो? जी महीनो 8 अॼु महीना हिन महीना अगस्त। हिन हाँ महीने अगस्त महीने जो हिन महीने में 10 ॾींहं आहिनि बाक़ी। ॾाढी बाक़ी ॾाढो सुठो। डी प्रिया डी तूं ॿुधाए। वाधायूं राजन। थैंक यू धन्यवाद नेक्स्ट वीक ॾींदासीं वाधायूं। हाँ मुंहिंजी जनम ॾींहुं 22 जनवरी आहे। 22 जनवरी। ठीक है ओके प्रिया बी। मुंहिंजो जनवरी 9 अप्रैल जी आहे। 9 कहिड़ो महीनो? अप्रैल अप्रैल जो है 9 अप्रैल। ओके ऐं कविता? मुंहिंजी जनम ॾींहुं 4 अप्रैल जी आहे। 6 अप्रैल? नहीं सॉरी 6 अप्रैल। 6 अप्रैल या 6 अप्रैल आहे। ऐं जैस्मिन? मुंहिंजी जनम जे ॾींहुं 20 मई आहे। तारीख़ 20 में 20 मई 20 में आहे। सीमा? मुंहिंजो जनम ॾींहुं 31 अक्टूबर आहे। 31 अक्टूबर आहे। वेरी गुड। कहिड़ा जियो?
अंकल तारे अची वियो Halloween. मुंहिंजो 9 मार्च 9th मार्च ठीक है Nava. हाँ नव 9 मार्च नव 9th तंहिंखे चइबो 9 नव मार्च इज 9 मार्च मार्च 9 मार्च नव या 9th तंहिंखे इहो मां तव्हांखे सेखारींदुमि नेक्स्ट लेसन में कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स कीअं चइबा आहिनि पर मार्च नव आहे ठीकु आहे प्रिया बी तो ॿुधायो न अप्रैल 9 आहे तुंहिंजो हाँ. त मुंहिंजो मार्च 9 आहे ओके हाणे अंग थी विया हाणे मां चाहींदुसि त ही हिकिड़ो मां तव्हांखे इंट्रोड्यूस कयां थो अॼु होमवर्क शीट ही मूं तव्हांखे मोकिली आहे होमवर्क नंबर 2 हिन में जेके सिटूं आहिनि दे आर वेरी सिंपल सेंटेंसिस प्रिया बी आई वांट यू टू read them and write the answers correctly. हाणे तुंहिंजो नालो छा आहे मुंहिंजो नालो प्रिया बारके आहे तुंहिंजी उमिरि छा आहे तुंहिंजी उमिरि छा आहे ऐं जनम जो ॾींहुं कहिड़ो आहे you should be able to write that मुंहिंजी उमिरि 16 साल आहे मुंहिंजे जनम जो ॾींहुं अप्रैल 9 तारीख़ आहे जी. हेतिरनि सालनि जी छोकिरी आहियां मां 16 सालनि जी छोकिरी आहियां छोकिरो चवंदो मां 21 सालनि जो छोकिरो आहियां तंहिंखां पोइ लाइन नंबर 8 आहे तुंहिंजी माउ जो नालो ऐं पीउ जो नालो छा आहे त हुनजो जवाबु लिखिणो आहे मुंहिंजी माउ जो नालो राधिका आहे मुंहिंजे पीउ जो नालो कृष्ण आहे त अप टू लाइन नंबर 10 उनजो जवाबु अप टू 11th आहे मां चाहियां थो त तव्हां इहे सब्सिटूं प्लीज़ रीड देम एंड राइट देम इन रोमनाइज सिंधी योर आंसर्स दिस विल बी योर सेकंड वर्कशीट दैट यू विल पुट इट इन योर फोल्डर तव्हां वटि हिकिड़ी शीट नंबर 1 अॻु में ई आहे जंहिंमें तव्हां पंहिंजो नालो उमिरि ऐं नानो ऐं ॾाॾी नानो नानी ऐं ॾाॾो ॾाॾी सिंध में किथे रहंदा आहिनि यू आर ऑलरेडी फिल्ड अप दैट Now this will be your worksheet number 2, which you will complete and keep it in your folder. Because these are the stepping stones for speaking Sindhi language in short sentences. Which starts with your own self first. Then you will start talking to your friend, asking the same question and getting answers. Okay? Your worksheet has been designed to help you start speaking Sindhi sentences. प्रिया बी पर्टिकुलरली तुंहिंजे लाइ मां चाहियां थो त तूं या सिटूं 11 ताईं कंप्लीट करे नेक्स्ट वीक मूंखे पढ़ी ॿुधाइजांइ तो कीअं लिखियूं आहिनि ठीकु आहे जी अंकल. ॾाढो सुठो हाणे मां चाहींदुसि त बाक़ी जेके थोरो वक़्तु आहे बचियो आहे उन में असीं तव्हां सभिनी खे हाणे मां हिकिड़ो मिनट स्टॉप शेयरिंग करे गैलरी व्यू थो अचां हाँ हाणे तई मूंखे सिंधीअ जे कुझु सेंटेंसिस में ई ॿुधायो अॻे हफ़्ते तव्हां छा कयो लास्ट वीक में या छा खाधो छा ठाहियो हो किथे विया हुआ सिंधीअ में चई ॿुधायो केरु शुरू कंदो पिंकेश तूं शुरू कर Yesterday is what, Pari? Or टियों ॾींहुं कल्ह कल्ह मां मुंहिंजे नंढे ॿार खे हॉर्स राइडिंग वठी वियो घोड़े ते सवारी कराइण घोड़े ते सवारी करण वठी वियो हुउसि हुनखे ॾाढो मज़ो आयो आफ्टर दैट इज व्हाट तव्हां और तंहिंखां पोइ असीं साउथ इंडियन कर्नाटिक कॉन्सर्ट ॿारनि जा कॉन्सर्ट वी वेंट सो वयुमि
Vyasi. Vyasi. Tada. After that, we just went to a mall. So, अच्छा. yeah. कुछ खादो पीतो. हाँ, okay. होते एक बेकरी आए, होते खादो. And then mall जो मैं घूमा. मॉल After में Vyasi. after घूमन, then we also went to a Maharashtrian restaurant. हाँ. For like vada pav and all that. अच्छा खादो से. खादो से. खादो. हाँ जैस्मिन तू ॿुधाए. अॻे हफ़्ते में तव्हां छा कयो? अॻे हफ़्ते हाँ. अॻे हफ़्ते मूंखे मुंहिंजो पुटु स्टडी कराए. छा कयो? पुटु I छा would कयो? say study. स्टडी. अच्छा पढ़े. उनखे पढ़ियो मांसि. हुनखे पारियुम. पारियम. टीच हिम. छाकाणि स्कूल ॿ हफ़्ते में खुलंदो. तो छा ठाहियो खाधे जे लाइ? पोइ सिंधी खाधो ठाहियो हुए? हा मूं सिंधी खाधो सूमर ठाहियमि. सूमर ते. मूं दाल ठाहियमि and गोभी भाॼी ठाहियमि. मानी पचाई है? No, मूं रेडीमेड वरितमि. खूब सुठो. ठीक है. तव्हांखे ख़बर आहे कि कीअं ठाहिबो. हाणे राजन तू चई ॿुधाए. जी अंकल, असां कल क्लासिकल ते म्यूज़िक ते कॉन्सर्ट जो आहे. त असांजो childhood would be childhood friend would be नंढे हूंदे जो. नंढे हूंदे जो दोस्त. नंढे जो दोस्त आहे. त असां हुन जे साण असां पहिरियों पूरो बाक़ी रेस्ट ऑफ बाक़ी दिन असां घुमियो. त असां पिज़्ज़ा था खाराए ते असां वधीक बर्मीज़ फूड था खाए. वधीक छा? बर्मीज़ फूड था खाए असां. बर्मीज़ फूड खाधोसीं. अच्छा. खाधोसीं. बर्मीज़ खाधो. बर्मीज़ खाधोसीं. खाधो वरितोसीं. यू बॉट इट. जी यस वरितोसीं. ॾाढो सुठो. ओके. हाणे तू प्रिया डी तू ॿुधाए. हिन हफ़्ते मां वक़्तु कयो. How do you say garden again? मूं बाग में. बाग में कमु कयो. कमु कयो. मुंहिंजी तो कुछ पोखियो हुन में. डिड यू? हाँ. हाँ. 3 महीना 4 महीना अॻु मूं भाॼियूं ऐं मेवो फ्रूट मेवा. हाँ. मेवा पोखियो. So मूंखे स्ट्रॉबेरीज़ थोरो आहे. मूंखे मिर्ची कान आहे. कैप्सिकम वांगुरु. कैप्सिकम. शिमला मिर्च. शिमला मिर्च. शिमलो मिर्च चवंदा आहिनि हुनखे. इंडिया में हुनखे शिमला मिर्च. शिमला मिर्च. हा. मूंखे आहे. टमाटर आहे. basil आहे. mint. पुदीना is Hindi, right? पुदीनो सिंधी. हाँ. मूंखे जाम पुदीनो आहे. पुदीनो is जेको है ना, actually it is a weed. हाँ. You allow it to grow in your backyard, it will take over the whole yard. हाँ. Keep it in a flower pot, not in the ground. हाँ. So you will not be able to stop it.
हाँ सिंधो ठीकु आहे सॼो मुंहिंजी पासे वारनि खाईंदा आहिनि और ठीक how do you say ठीक हा मुंहिंजी पासे वारे how do you वठी say वेंदा ठीक वठी वेंदा वठी 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 वेंदा वेंदा आहिनि thank you मां चटनी ठाहींदी आहियां मां पेस्टो ठाहींदी आहियां मां जाम ठाहींदी आहियां पुदीनो तमामु सुठो आहे खाइणु हम्म पुदीने जी चटणी ठाहे हम्म उनमें सेंधो मिर्च कारो लूणु विझिजे हाँ ऐं पोइ थोरी थोरी चटणी रोज़ खाइजे त ब्लड प्रेशर कॾहिं कोन थींदो हाँ या तमामु हिकु पुदीनो कारो मिर्च and लूण सेंधो लूणु सेंधो लूणु सेंधो लूण सेंधो छा माना आहे ब्लैक रॉक रॉक सॉल्ट like black Himalayan salt salt रॉक सॉल्ट rock salt rock salt रॉक छा सॉल्ट कोन थींदो आहे जेको सेंधो लूणु थींदो आहे like Himalayan salt or it comes from the mines not from the ocean हम्म न हम्म ही रॉक सॉल्ट मिलंदो आहे सेंधो लूणु हम्म थोरो विझी ऐं हिन जी चटणी ठाहिजे ऐं रोज़ थोरी खाइजे त ब्लड प्रेशर जिन जो हूंदो ॾेई वेंदो पाणी सां पुदीनो रोज़ ॿ हफ़्ता पाणी या थोरी थोरी चटणी रोज़ खाइजे कारो ॿिनि मिर्च हफ़्तनि में and लूण हा सेंधो लूणु थोरो विझिजे सेंधो लूण ठाहे रखिजे चटणी हिन जी पोइ हम्म चमचो चमचो रोज़ तिर लंच ते फॉर 2 वीक्स त उन मां ब्लड प्रेशर तमामु घटिजी वेंदो आहे हाँ मां ठाहींदसि तूं को वॾो हुजे जंहिंखे ब्लड प्रेशर हुजे उन्हनि खे इहा थोरी थोरी पुदीने जी थोरी चटणी तिर तिर नॉट टू मच अबाउट okay टेबल स्पून टी स्पून every day with lunch. It's an excellent value of ही पुदीनो. ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे मां ज़रूर कोशिशि ट्राई करे कर ॾिसो ट्राई फ़ाइदो थींदो कर घणो ट्राई करे कीअं फ़ाइदो थींदो चइबो आहे सिंधी में ट्राई कोशिश करी कोशिशि कोशिशि करे ॾिसो हाँ मां इनखे कोशिशि हा करे ठाहींदा इनखे कमु आणे ॾिसो कुझु फ़ाइदो ज़रूरु पवंदो it's also good for stomach ache right pudina is good for stomach ache पुदीनो जेको हा उहो पेट में सूर पवंदो त फूदनी जी टिकी खाइबी because in India they used to have pudin hara that पेपरमिंट हा pudin hara was like that bottle with pudina extract एग्जैक्टली for stomach ache हाणे सीमा तूं चई ॿुधाए तो छा कयो अॻे हफ़्ते सीमा वी अॻे हफ़्ते त अंकल एॾो यादि कोन्हे असां हा असां कल्ह ॿाहिरि वियासीं राति जो मानीअ ते त हा सभु ॼणा मुंहिंजी भेण मुंहिंजो भाउ सभु माउ पीउ सभु आहिनि हिते हुननि जा ॿार बि त असां सभु ॿाहिरि वियासीं असां सुशी खाधीसीं हुन खां पोइ बर्गर खाधोसीं ऐं पोइ बसि ॻाल्हियूं ॿोलियूं करे हाणे थोरो घुमी फिरी आया हा घुमी फिरी आयासीं बसि राति जो मानी खाइण वियासीं ॾाढो सुठो घर में तूं सिंधी खाधो ठाहींदी आहीं सीमा हा हा सभु ठाहींदी आहियां हा, त ॿुधाए कहिड़ियूं शयूं ठाहींदी आहीं तूं असां ॿ टे ॾींहं पहिरियों दाल तूरियूं ठाहियूं मगर उहे तूरियूं एॾियूं कोरियूं निकितियूं की तूरियूं पोइ हा असांखे छॾणियूं पयूं हाणे कल्ह असां दाल पकवान खाधो परीहं टियों ॾींहुं सॉरी टियों ॾींहुं असां दाल पकवान खाधो दाल तूरियूं साई भाॼी कोकी हा थधिड़ी ईंदी आहे त लोला बि जाम ठाहींदा आहियूं ॾाढो सुठो महालक्ष्मी जे सगड़नि में सतपुड़ा बि ठाहींदा आहियूं पूरो खाईंदा आहियो। वाह, वाह, वाह। ॾाढो सुठो त जेकी जेकी सिंधी ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जेको हूंदी आहे उहो सभु ठाहींदा आहियूं घर में कढ़ी चांवर बि लास्ट वीक खाधासीं हा प्रिया खे क्वेश्चन है प्रिया पुछ तूं चए तो कुछ हिन सां थधिड़ी कॾहिं आहे मां तव्हांखे ॿुधाए सघां थो थधिड़ी जो हिकिड़ो मिंट रुगो बीजो किथां ठाहियो हुयो I don't remember the dates. what is satpura Satpura is मैदो हूंदो आहे न त मैदे सां the way you have a मलबार पराठा you've seen the way it is flaky हीअं मैदे सां ठहंदो आहे एंड हुन मथां खंडु ऐं थोरा ड्राई फ्रूट विझी करे इट्स सतपुड़ो पाण मिठो कोन हूंदो आहे बट मथां खंडु वंड विझी करे थोरो मिठो थी वेंदो हा हाणे मुंहिंजे कैलेंडर में जेको मूं वटि हीअ आहे इंडिया जो है उन में है ॾिसो रक्षाबंधन जेको आहे सो 3 अगस्त आहे पोइ टीजड़ी जेका आहे सा 2 सितंबर
सितंबर थधी वॾी थधिड़ी जेका आहे सा वेंसडे ॾींहुं 6 सितंबर वॾी In this late eye. हा हा In लेट this, आहे 6 सितंबर ऐं जन्माष्टमी जेका आहे सा बि 6 सितंबर आहे जन्माष्टमी ऐं वॾी थधिड़ी 6 सितंबर ते आहिनि ॿुधर ॾींहुं जनरली हिकु ॾींहुं अॻियां पुठियां ईंदियूं आहिनि हिन दफ़े गॾु आहिनि हिन दफ़े छा आहे जो असांखे पुरुषोत्तम जो महीनो पियो हले पुरुषोत्तम जो महीनो थींदो आहे once in 3 years छो जो असांजो ल्यूनर कैलेंडर आहे न त 28 28 28 त दो 3 days हिकिड़ो महीनो एक्स्ट्रा थींदो आहे पुरुषोत्तम महीनो उहो एवरी 3 years थींदो आहे हिन साल उहो पुरुषोत्तम जो महीनो हींअर हली रहियो आहे हीउ जेको सावण जो महीनो आहे भगवान शिव जो उन में पहिरियां 15 ॾींहं सावण विच में पुरुषोत्तम ऐं पुठियां 15 ॾींहं वरी सावण माना सावण जो महीनो इज एक्सटेंडेड फॉर 2 months पुरुषोत्तम इज इंटरजेक्टेड इन बिटवीन त उहो जेको आहे इन करे जेको तो चए न हिन साल देरि सां आहे बिकॉज ऑफ द पुरुषोत्तम जो महीनो इन करे इट इज एक्सटेंडेड त थधिड़ी अथव तव्हांजी 6 सितंबर मां फोटो ॻोल्हंदसि सतपुड़े जो अंकल मोकिलींदीमांव सतपुड़ो हा हा हाणे लास्ट ईयर ठाहियो हूंदो हाणे सिर्फ़ु महालक्ष्मी जे सगड़नि में ठाहींदा आहियूं जनरली फोटो त उहो जॾहिं स्पेशल सिंधी खाधो ठाहियो न त टेक ए पिक्चर ऑन अ टेबल शेयर दोस पिक्चर्स विथ एवरीबडी त जीअं सभिनी खे ख़बर पए त स्पेशल खाधा ख़ासि करे कोविड जे ॾींहंनि में जॾहिं असीं सभु घर में हुआसीं त मां त हर कंहिं सिंधी खाधे जा फोटा ठाहे ऐं सभिनी फ्रेंड्स खे मोकिलींदो हुउसि त भई असां ही सिंधी घर में रहिया पिया आहियूं वेठा आहियूं छा कजे सभु सिंधी खाधा ठाहींदा हुआसीं जाम फोटा ठाहिया मोकिलिया सभिनी खे ॾाढो सुठो कविता हाणे तूं ॿुधाए Uncle Nandi Thadri Chai. हा नंढी थधिड़ी थींदी आहे उनजी बिगनिंग ॿुधायां थो मिनी थधिड़ी आहे 23 तारीख़ अगस्त जी 23 तारीख़ नंढी थधिड़ी थी शुरू थिए Farak Chai. ॿ Nandi, हफ़्ता अपार्ट Nandi and Vadi Farak Chai. नंढी is the beginning of those 2 weeks Oh, with वॾी थधिड़ी sorry, Kavita. थधिड़ीअ ॾींहुं थधो खाधो खाइबो आहे थधो खाधो खाइबो आहे थधिड़ीअ ते चुल्ह कोन ॿरंदी आहे Nandi Thadri ki Vadi Thadri the. वॾी Ki थधिड़ीअ ba. ते वॾी Huh? थधिड़ीअ ते Vadi. वॾी थधिड़ीअ ते चुल्ह कोन ॿरंदी आहे ज़ालूं Ah, में कुझु कमु कोन कंदियूं आहिनि दे आर नॉट सपोज टू वर्क इन दिस वॉज अ ब्यूटी ऑफ अवर रिलेशनशिप्स मुंहिंजी ॾाॾी चाचू मुंहिंजी माउ ऐं घर जूं ज़ालूं थधिड़ीअ ॾींहुं असुल किचन में कोन वेंदियूं हुयूं अॻे ॾींहं ते जेको ठाहे रखंदियूं हुयूं मिठो लोलो या सतपुड़ा या टिकियूं या पकोड़ा उहे सभु जेके आहिनि तईअ में हिन में थाल में विच में रखिया हूंदा जंहिंखे खपे उहो खणी खाए उन सां गॾु लस्सी refrigerate kan kayo. no nothing the fire is not lit in the kitchen on Huh, bye no, but they didn't refrigerate it either? ॾिस ही सभु तरियल शयूं हूंदियूं हुयूं न ऐं पकल हूंदियूं हुयूं दे डिड नॉट रीड रेफ्रिजरेशन थधिड़ी जो खाधो असुल अहिड़ो आहे That lasts for 1 day at least. stays together it Yeah. will not ferment there is no water in that. And, there is no liquid in that and Nandi Thadri te cha kanda ayo. नंढी थधिड़ी ते मूंखे ख़ासि चङी तरह यादि कोन्हे पर वॾी थधिड़ी जेको आहे उन ते नाट ऐं छा चइबो आहे धीउनि जा सभु ईंदा हुआ पोइ गॾिजी करे वेही थधिड़ीअ ते रांदि कंदा हुआ चौपड़ चौपड़ ॿुधी अथव छा थींदी आहे चौपड़ रांदि थींदी आहे ऐं ॿियो हू थींदी आहे छा चइबो आहे इहो के पते रांदि कंदा हुआ के चौपड़ कंदा हुआ पोइ ॻंढेरी ख़बर अथव छा थींदी आहे ॻंढेरी इज़ द शुगर केन खे मथां छिलाए
ऐं उन जा नंढा नंढा क्यूब्स ठाहिराया हुआ ऐं उहे हिकिड़े पॉट में रखिबा हुआ उन जे मथां गुलाब जल विझिबो हो ऐं गुलाब जा पन ऐं इहे कटोरा रखिया हूंदा हुआ सभु वेठा रांदि कंदा हुआ को चॉपर पियो करे को कुझु पियो करे को खाई पोइ उन पासे खां हिकिड़ो कटोरो हूंदो तंहिंमें उहे उन जूं उन में रिफ्यूज़ विझंदा हुआ दिस वॉज लाइक relaxation day for all the women folk. Vadi Thadri was relaxation for women, not to work in the kitchen. Everything was already there. Just eat it and enjoy. Playing together. Zalu मर्द पाण में वही रांदियूं कंदा हुआ वॾियुनि फैमिलियुनि में टे टे चार चार पेर लॻंदा हुआ हुते वॾियूं ज़ालूं पोइ नंढियूं ज़ालूं पंहिंजियूं हुते मर्द के चौपर पिया खेलीनि के कुझु पिया खेलीनि मां नंढिड़ो हूंदो हुउसि त मां फेरा पाईंदो हुउसि सभिनी हंधि वञी ॾिसंदो हुउसि छा वेठा कनि आई यूज्ड टू लुक अराउंड एंड वॉच देम आई रिमेंबर दोज़ डेज़ आई यूज्ड टू वॉच देम पोइ ॾिसंदा ही छोकिरो अची बीठो आहे चवंदा पाणी जो गिलास भरे अचु मां चवंदुसि मां पकड़िजी वियुसि जस्ट बिकॉज़ आई वॉज वॉचिंग दे विल मेक मी डू वर्क गो गेट अ ग्लास ऑफ वाटर वही टिका वही ग्लास है पानी जो ग्लास भरे अचो था but I enjoyed watching them what they were doing this was like Thadri was a big day for Sindhis. Is this only Sindhi thing or anybody else also does it? Only Sindhis. Three सिंधियुनि जो त्योहार है ठीक है हाणे कविता तूं ॿुधाए तो छा कयो Oh, okay. Yeah, so Kal Ma Samandar Te Vies Me Lerion Ke Dito. I wanted to see the waves. I don't know how to Berium boats. Lerion. Yeah. Plural. Berium. Lerion. Yeah, Dito. But Lerion Kone. How do you say there were none? It was like there were barely any waves. I thought there was gonna be waves because of the hurricane, but it was like flat. So, there were no boats. Kone ahe. Like there's no waves. It was supposed to be high waves, but maybe Larium. Yeah. Waves. Are you seeing the waves? Yes. Waves. Leru. Okay, Leru. Per Kone Dito. I think, I don't know. And then po ma ice cream kadi hote or po me shopping karan vies. Or munji ma chana tayu, like she made chana. Tayu. Or Aj तूफान जिलाए कुछ कोने plan किया. I don't know how to say it. I didn't plan anything because there's like a storm. But we are going out because of the hurricane. तूफान अचणो है इन करे सी बाहर को न था वन्यू. We have not planned. Yeah. Okay. तूफान अचणो इन करे सी बाहर को न निकरंदासी. Watch. Nicholas. It was the calm before the storm then. Yes. That's true. That's all I wrote. Sorry. तुमने बुधायो प्रिया बी तू बुधाईंदी है हाँ कल में भार खाया रात में सुशी और हुनका को बर्गर खाया सी और अगले हफ्ते में शामन में कंपटीशन कंप्लीट किया छा कंप्लीट कयो कंपटीशन छा जो हो writing debate or multiple choice question. अच्छा वो कंप्लीट कयो अच्छा वेरी गुड ॾाढो सुठो प्रिया मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे तूं क्लास में आई आहीं ऐं सभु गॾिजी करे प्रिया बी खे वेलकम कयो ऐं तारी वॼायो तमामु सुठो अंकल हिन 12 मेडल जीतिया अथई 13 मेडल हिकु ॿ ट्रॉफियूं बि जीतियूं अथई हिकिड़ी ट्रॉफी अथई ॿुधाई नथी ॾाढो सुठो ट्रॉफी जीती अथसि ॾाढो सुठो ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे ॾाढी वाधायूं
इहो जेको तो ॿुधायो हिनखे प्रिया भई इहो कहिड़ो कॉम्पिटिशन है, इहो ॿुधाईसि। कविता पुछे थी इहो कहिड़ो competition हो? World Scholars Cup. Under में writing, debate, or multiple choice questions. Oh, Daddy said no. That's good. ॾाढो सुठो, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे, ॾाढो सुठो। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां त मूं छा कयो, हिते बे एरिया में असांजे ख़ासि करे 77th इंडिपेंडेंस डे जे लाइ वॾो जलूस निकिरंदो आहे ऐं मेलो लॻंदो आहे ऐं उन में 50,000 खनि इंडियंस ईंदा आहिनि। में इनखे 30 साल थी विया आहिनि। एवरी थींदो आहे, हर साल थींदो आहे। त पंहिंजे पुट खे उते वठी वियुसि ऐं उते जेके फ्लोट्स निकिरंदियूं आहिनि जलूस में उहे मूं हिनखे ॾेखारियूं। ख़ासि करे राजस्थान जो फ्लोट हो, गुजरात जो फ्लोट हो, हरियाणा जो फ्लोट हो, उहो ॾेखारीमांसि। ऐं केतिरा ॿार जेके आहिनि से पंहिंजे देसी रंगारंगी पोशाकुनि में आया हुआ, उन जा फ़ोटा कढियासीं ऐं पोइ फ्लोट जा फ़ोटा कढियासीं। पोइ हिते जेके ग्रैंड मार्शल्स हुआ 4 रखिया हुआ जेके इंडिया मां घुराया हुआ। हिकिड़ो सिंगर हुई, हिकिड़ी स्पोर्ट्स जी हुई, मिड़ई 4 ॼणा हुआ। उन्हनि जो फ़ोटा कढियासीं। पोइ हिते जो जेको असांजो ख़ासि माण्हू आहे जेको ऑर्गेनाइज़ कंदो आहे उनखे मूं चयो त मुंहिंजे पुट सां गॾु फ़ोटो कढाए। उहो मुंहिंजे सुञाणे, उहो पाण ई वधी आयो, अची मुंहिंजे पुट सां ॻाल्हायईं, पोइ गॾु बीठा, मूं हुननि जो फ़ोटो कढियो। अहिड़ी तरह मूं हिनखे सॼो इंडिया डे सेलिब्रेशन पंहिंजे पुट खे ॾेखारियो। हिते घणेई ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि फ्रीमॉन्ट में, असांजे बे एरिया में, जंहिंमें सिंधी कम्यूनिटी, इंडियन कम्यूनिटीज़, हाणे जीअं इंडिया कम्यूनिटी सेंटर आहे उते जाम फंक्शन थींदा आहिनि। टियों ॾींहुं उते जेको फंक्शन कयो हुअऊं उहो परेड जे लाइ कयूं, उन जे लाइ इंडिपेंडेंस डे जे लाइ। उते सभु सीनियर्स गॾिजी करे ॻाईंदा आहिनि, सुठा कपिड़ा पाईंदा आहिनि, खाधो ठहंदो उहो विराईंदा आहिनि। त मिड़ई चङी तरह सेलिब्रेट कयोसीं असां, मल्हायो। सेलिब्रेट खे चइबो आहे सिंधी में। असां पंहिंजे हिंदुस्तान जे आज़ादी जो ॾींहुं तमामु चङी तरह गॾिजी करे मल्हायो, सेलिब्रेट कयो। त हाणे असीं अॼु क्लास कंक्लूड था कयूं। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी, तव्हां सभिनी चङी तरह पार्टिसिपेट कयो आहे ऐं सभिनी सिंधीअ में ॻाल्हायो। क्लास जे एंड में छा चवंदा आहियूं असीं? सभु चओ, मां सिंधी आहियां। मां सिंधी आहियां। ज़ोर सां सभु चओ, मां सिंधी आहियां। मां सिंधी आहियां। असीं सिंधी आहियूं। असीं सिंधी असीं सिंधी आहियूं। आहियूं। हिंदीअ में ॻाल्हाईंदासीं सिंधी में ॻाल्हाईंदासीं। ऐं सिंधीअ में सोचींदासीं बि। हिंदीअ में सोचींदासीं बि। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। ॾाढो सुठो। Thank you. थैंक यू।